Lokuqala umphathi wama-Hawks avela esiveni akhuluma ngemacala laphenywa solo angena esikhundleni eminyakeni lemine leyengcile. Bekakhuluma ngemacala amaningi, kepha lebucala lebendeka eplazini lemengameli Ramaphosa Phala Phala abakayithi vu. Lebeya walile kuveta kutsi ngabe basithethe isitatimende semengameli Ramaphosa. So far we have filed 41 statements in the docket. So I will not deal with the nitty-gritties of the content whose statement is filed in the docket. But rest assured that 41 statement is more than the statement that the complainant shall have filed. Lebeya uticitsile tinsirote ukuthi bakushaya indiva kubopha abantu labatiwako futhi abanetikhundla lasetulu lekusola ukuthi ngibo labacucutela tibhelu letende angakholwani kulomnyaka lofina. Uthi sebangemashumi lamane nakutsathu abantu lababoshiwe mayelana nekucala letibhelu. When we arrest individual or we investigate individual, we don't ask them as to whether they belong to a political party, or if so, which political party they belong to. So we don't favor anybody from any political party. Hawks ayingcenye licembu letemthetho lekulindeleke ukuthi liphenye emacala 172 latsingaliso lelibukhali lebetemthetho. Lokumacala la yamene nekubanjwa kwembuso ngabhungwana. 143 accused persons have been secured in various courts on 55 cases. 33 cases have already been finalized with 31 convictions and 2 acquittals. Hawks athi sekukhona labakwendile mayelana nemacala enkohlakalo leyamene netinsita tekuvikela ligciwane le-COVID-19.